Il faut les écarter du débat. Parce que les autres actes, subséquemment, les auditions posées par le ministère public, par le ministère général, ces actes trouvent leur fondement dans ces actes posés par des personnes non habilitées, non compétentes, en l'occurrence les membres du CNC. Et par voie de conséquence, il y a lieu de considérer aussi que ces actes inspirés, je dis bien inspirés du ministère public, sur lesquels s'est fondé, alors posés par des personnes non habilitées, qualifiées membres du CNC, dans le cadre de ces services, ne sauraient emporter votre intime conviction. Yego ni urubanza mu rukiko rukuru rwa gisirikari aho abavoka b'abajenerale bamagana imigendekere y'urubanza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero ngo hayikaze ngo ubwire byinshi bikubiye muri iyi nkuru cukumbuye cyane aho ari amakuru akomeye ari kugenda kurikiranwa mu rubanza ruri imbere y'urukiko rukuru rwa gisirikare aho abavoka b'abajenerale bari kuregwa bakomeje kugaragaza ko ibyo bavuga ko ari amakosa ni imwe mu ntenge zikomeye mu buryo dosiye yabo ngo yakoranywemo. Rero mu gihe urukiko rukomeje kumva inyandiko n'impaka zabunganira abaregwa, abo bavoka ntibibanze gusa ku by'abakiriya babo bashinjwa, ahubwo banerekeje cyane ku buryo ibimenyetso byakusanyijwe ndetse n'ubushinjacyaha ngo bitujuje ubuziranenge nk'uko bo bari kugenda babivuga. Ibi ngibi rero kugira ngo nkubwire ngo ni ikibazo nyamukuru aho bashyize imbere cyane icyerekeye raporo zakozwe mu rwego rwa CNC, aho abavoka babo bavuga ko ibikorwa byakozwe n'ubushinjacyaha ngo bitubahirije ibisabwa n'amategeko. Rero bashingira cyane cyane ku ngingo y'119 y'igitabo cy'amategeko hano ya gisirikare, amaze bagasaba ku rukiko rwa gisirikari baha raporo zose za CNC zakurwaho nyine bazibaha cyangwa bakazikuraho ngo kuko ku bwabo ngo nta shingiro rihagije ayo mategeko cyangwa abo bari kubashinja bafite. Rero wakwibaza uti ese ibingibi bisobanuye iki mu rukiko? Ese ni icyo abavoka bari gushaka ku rukiko rukora kandi nuruhe twabivuga dute mu buryo bw'amategeko? Ibi byose nyine tugiye kugenda tubirebera hamwe. Wakubanza ukibaza uti ubundi uru rubanza ni urubanza ruri mu ruhe rwego? Uru rubanza ruri imbere y'urukiko rukuru rwa gisirikare, ni urubanza rufite uburemere kuko rureba abantu bafite amapeti yo hejuru mu gisirikare kandi muri mu cyerekezo ndetse mu n'icyemezo gifatwa n'urukiko gishobora kugira uruhare cyane rukomeye mu kumenya niba ibirego byubahirije amategeko ndetse n'ibimenyetso byakoreshejwe. Rero kuri iyi shusho iburanisha ryibanze ku nyandiko z'ubwunganizi b'abajenerale nyine, ni ukuvuga ko abavoka babo bagejeje ku rukiko impamvu z'amategeko bumva zagombye gutuma urukiko rutemera bimwe mu bikorwa cyangwa ibimenyetso byashyizwe muri dosiye. Aha rero niho navuga ko ikibazo cya CNC cyahereye. Abavoka bo bavuga ko hari ibikorwa byakozwe n'ubushinjacyaha bifitanye isano na CNC, ariko ngo bakaba babona ko ibyo bikorwa bitubahirije amategeko. Kuri bo ntabwo bihagije ko inyandiko cyangwa raporo iba iri muri dosiye. Igikorwa cy'iyo dosiye cyangwa iyo nyandiko n'iyo raporo bavuga ko yo ngo igomba kuba yarakozwe n'urwego rufitiye ububasha mu buryo bwemewe n'amategeko kandi hakubahirizwa inzira zose ziteganywa n'amategeko. Kongera ukibaza uti abavoka kuba bari kuburana ko numva bagarukamo cyane
ubundi bo barashinja iki? Ikintu gikomeye abavoka bashyize imbere ni icyo bita irregularities cyangwa se ibitagenda neza nyine mu buryo bw'ibikorwa byakozwemo. Bo bavuga ko hari ikibazo cyane cyangwa hari ibibazo byinshi nyine bijyanye n'ubushinjacyaha bifitanye isano na CNC. Ibi ngibi bivuze ko batavuga gusa ngo umukiriya wacu ntakoze icyaha, ahubwo baravuga bati ese uburyo mwakoresheje mukusanya cyangwa mukora ibimenyetso bwari bwemewe n'amategeko? Abo ntibahakana yuko ibyaha byakozwe, ahubwo mu gukusanya ibimenyetso byo kuza kurega abangaba byakusanyijwe gute, bifite ubuziranenge? Ni ikibazo wakwibaza. Rero iki ni ikibazo gikomeye cyane mu rubanza, yewe n'urubanza rusanzwe rwari rwose, aho kuko mu butabera atari ngombwa cyane kubera kureba gusa icyo umuntu ashinjwa, ahubwo harebwa nyine n'uburyo ibimenyetso byabonetse kugira ngo hatazamo kubeshyerwa. Rero niba urwego rw'ubutabera rukoresheje uburyo butemewe n'amategeko, umucamanza ashobora gusaba ko ibimenyetso ngo wenda bitarafashwe mu buryo bwiza cyangwa yemera, ashobora gusaba yuko urubanza rwaba rusubitswe cyangwa bagahindurirwa algorithm yo kuburanisha abantu kugira ngo ibintu bigende neza. Rero navuga ko kugeza aho ngaho ariyo mpamvu ibintu bigeze aha ngaha abaturage batari kubyemera. Navuga ko ariho hantu kugeza kuri ubu ibintu biri gukomerera, kubera ko birumvikana ko aba bavandimwe ntabwo bo bari guhakana yuko abo baburanira batakoze amakosa, ntabyo bari kuburana, ahubwo ko amakosa yabaye. Byagenda bite? Rero wakwibaza uti ingingo y'119 bavuga yuko ngo ya VOA ivuga iki? Abavoka bashingira ku ngingo y'119 y'amategeko hano ya gisirikare. Iyo ngingo niyo bakoresha mu gusobanura impamvu bumva ko ibikorwa cyangwa raporo ya CNC zitagomba gukomeza kugira agaciro mu rubanza. Ahangaha tugomba kubanza gutandukanya ibintu bibiri. Icyambere ni ibirego bishinjwa umuntu, icya kabiri ni uburyo ibyo birego bigomba gushyigikirwa n'ibimenyetso byemewe n'amategeko. Rero abavoka bavuga ko ikibazo kiri kuri iyi ngingo navuga ya kabiri, kuko bo bavuga ko niba raporo zarakozwe mu buryo butubahirije amategeko, urukiko rutagomba kubishingiraho. Rero ukibaza uti CNC yo muri uru rubanza iri he? CNC ni imwe mu ngingo navuga ziri kuvugwaho cyane muri iyi mpaka, aho raporo yakozwe mu rwego rwa CNC niza abavoka bashaka ko urukiko rusesengura mu buryo bwimbitse.
raporo za CNC n'iz'abavoka bari kuvugaho. Abunganira abaregwa rero bavuga ko izo raporo zo zidafite agaciro k'amategeko niba zarakozwe n'abantu cyangwa inzego zidafite ububasha bukenewe, cyangwa se niba inzira zakoreshejwe itubahirizwe ibisabwa n'amategeko. Ibi bintu bitandukanye cyane no kuvuga ko raporo bwayibeshya. Kibazo rero abavoka bashyize imbere ni legal standing, ni ukuvuga niba raporo yarakozwe mu buryo bwaha agaciro amategeko. Ese abavoka kuki batibanda gusa ku birego, ahubwo bakajya no mu buryo bw'ibimenyetso n'ibiki? Iyo umuntu aregwa icyaha, ubusanzwe ubwunganizi bushobora gukoresha inzira nyinshi. Ushobora kuvuga ko aregwa nyine ibyaregwa bitakora, ariko babigoranye. Ubwo rero nuko nguko gahunda zimeze.